Siyabingelela einsizweni sanibona madoda. Siyabingelela komama nezingane zami sanibona bodadewethu. Yebo. Osiyami lapha sihamba nje sihambe sibingelela abahlonishwa induna zethu ukuthi zazi ukuthi yoba sibona siphithizela lapha eGoli sisaxakwe isimo kodwa siyeza sizonibiza siyocela niphume niyokhombisa uhulumeni ngendlela enenhlonipho ngendlela enesizotha nangendlela ekuyithoba ukuthi uhulumeni asisebenzi sihlele emakhaya buyisa amafemu buyisa imisebenzi vusa wonke lemisebenzi yayikhona ukuze izingane zakithi zisebenze insizwe zakithi zisebenze zingagcini insizwe ingene ebugebengwini ngenxa yalezo zinto lezo so ke siyacela ke ukuthi nani uma ngabe nizwa kuthiwa khona umhla ka-30 umnqamlajuqu nje umnqamlajuqu nje akuze ukubulawa umuntu ngalelo langa ongenalo ifriji nangomhla ka-1 July ngithi mina ongenalo ifriji nangomhla ka-1 after i-30 uyobe ngenalo hayi ngoba sizotapa hayi nijawutapa so-ke bafowethu sizolandela umthetho sifuna ukukhombisa nje uhulumeni ukuthi sikhathazekile asifuni ukuba ngamahlonga ndlebe asifuni ukuba ngabantu abangaphatheki sithi siholwa abantu abadala banje abakhule baze baba ngaka ngenhlonipho bese thina sehlulwa ukuhlonipha ezinye izinto ezingenzeki kahle empilweni zidalwa yilokho ukuthi asihloniphe mana wena mfana mana ayenziwa nje lento yenza uphathi wabantu uphethe induku enhla wasilutho uyithathe ephi le nduku enhla kanje ushontshe uyabona induku yokwebiwa so siyabonga mfana wakithi induku yakho so ke bafowethu asizukwenza izinto engalungile sizolinda uhulumeni simtshele sime ngapha thina sithi wendoda luyeza ukhetho silalele ngoba luyeza ukhetho niyabona njoba nani inhlalo ethi uyeza uphakela umthakathi nathi sobe sithi luyeza ukhetho angithi ngoba yilapho ke siyokhombisa khona amandla ethu mabe ngafuni ukusilalela ngakho ke einsukwini nje ezizayo ubaba uChonco siyazana naye sizo hey anakhuzwa kanjena ningamadoda uyindoda usuzowamika nentsheba ulaleli hayi so ke ulensizwa madoda ukhona nemvubu lapha emotweni wabafu uzophuma uyezwani khona nemvubu la emotweni kulula kithi ke lokho uyabona nje mawaziwa ngokuthi awuzwa khululeka mngane wami uzozwa la khululeka nje uyabona ke laba bathi abenza ngathi abeswa siyabalungisa wena ndoda othi koyithi zile pirate suka kuleyo ndoda lo mana ngapha mana lapha niya kakhulumedwa simbone ukuthi uyahlanya amelani mnikeni bafowethu asizukwenza izinto engalungile ezweni njengoba sihlanganisa kanje sizosebenzisa lokuhlangana kwethu kanje ukuthi sithi we madoda eniphethe niyalibona ni hostel uthi linjani we madoda eniphethe niyabona nabantu izingane zethu idlala lapho kugeleza khona amanzi ahambisana nendle nezwa niyabona yini ukuthi abantu bakithi bahlala endaweni engcole kanjani nizobabona njengoba kuzokhankaswa nje bazobe begcwelela bezothi hayi sizonenzela ukuthi yonke leminyaka lento ayenziwa ngani sesifuna ke manje ukuthi kuthiwa kuzokwenziwa manje ngoba sesikhathele ukulinda into enhle sizobenzela yona asisho ukuthi abaphume eGudleni sithi izinto kabeyeke ukuthembisa manje abazenze manje sithi akekho umuntu esithi akaphume esikhundleni sithi wendoda lunga ngoba uphethe thina uma ungalungi uyeza futhi u2029 lapho ke siyothatha khona isinqumo esiyohambelana nathi namanje uma kubekwa abaholi musana ukubeka abaholi umuntu kuhlanganwe otshwaleni kukhethwe ikhansela ake nibuka abantu abenza izinto eziphilayo ngempela kukhethwe bona usinikeze njoba kuzinketho zamakhansela nje umuntu ofuna ukuba ikhansela nikwejwayeleke lokho kweyigqoko ngoba isikhathi uhamba namakhosi ube muholi yabo uyezwa ngoye lapho wena omuyiza lapho ngemuva yabo mfowethu yeah so ke yabona bafowethu
umuntu ofuna ukuba ikhansela ngomhla ka4 July, sorry ngomhla ka4 November, umuntu